I pozdrav svima, sa vama je Golub Decar. Danas ću vam pokazati kako raditi u Camtasia Studio 8. Znači, prvo će vam trebati Camtasia. I sad, kako da ubacite video i da ga editujete. Idete ovako, ovo mora da vam bude ovdje na Clipbeam. Idete import media, stisnete tu, nađete gde vam je gde su vam ti klipovi, evo ja ću video, ja nemam ništa, ali sačekajte malo, odmah se vraćam. Evo nas, vratili smo se, našao sam klip, znači idete import media, ja imam u C, vi možete da izaberete gde hoćete, znači ja idem u C, Fraps, Moose i sad imam tu dva klipa, ali vrlo su mali su klipovi, tako da evo, znači samo stisnete na njega i idete open i on vam se stvori tu. Sad vi ga samo prevučete dole ovako i on vam se pojavi ovdje. Znači i ne možete da ga uveličate, smanjujete, vidite, ali zato sad stisnete ovdje library i tu imate 100 nekih stvari u tom libraryu da stavljate, na primjer da ga editujete, da mu stavite na primjer neki natpis, muziku i tako nešto. Znači sad ja mogu ovdje, ja imam svoj, ovo je moj intro, znači svi znaju. Znači, dobro, to. Znači ja sad mogu ovako, pomerim klip, možete ga pomerate. Sad, na primjer, uzmete ovako, idete, ovo callouts, idete ovako. I tu možete da birate šta ćete sve da stavite u klip, to je ono natpis i tako dalje. Ovako. Za natpis idete ovdje tekst, znači stavit ćete ovako veliko T, idete tekst, samo stisnete tu, pojavi vam se, stisnete tu i idete ovako. Mora ovako da vam bude, ne sme ovako da vam bude, mora ovako. Ali možete da napišete nešto pa prosto da ga čekirate. Onda da napravim ja svoj klasični intro. Znači idem ovdje 72 najveće, stavim da mi bude plave boje i kucam Golub Decar. Sad kako ovdje samo ovo proširite da vam bude ovako ove žute linice, tako da vam se spoji. I tu imamo intro. Jedan deo intra, to je tekst. Sad, idemo u ponovo library, idemo dole, pa idemo ovo intro. Znači, sad da stisnete, to je da bi čuli pesmu. A da bi ubacili u klip samo stisnete i privučete je dole. Sad, kako ja pravim ono za pola klipa, da bude, na primjer, Golub Decara, pola kao Hunger Games na Mindboxu. Ovako, ovo ću ovdje da stavim. Ok. Uzmete ovako. Bilo šta da bude, evo ja ću ponovo da stavim ovo natpis, idemo ponovo callout, idemo, sad pošto je meni već namešteno,
Ja odmah ću stisnuti ovdje tekst, naravno vi možete ovako pa da birate. Sad, ovo pomerite, ovako, ovo ću povučem na gore, ovo prebacim tu, tako, ovo uveličam, da mi bude lepo, samo čas, negdje sam pogriješio. Dobro, samo mjestu. Aha, treba se smanji. Znači, ja hoću mi sve bude perfektno. Ovdje neće da piše golub D car, nego hoću da piše, na primjer, tutorial, ajde, a ne, samo čas. Stavit ću ga ovako, pa ću onda produžimo. Tu hoću da piše tutorial, ovako, stisnem tu, obrišem ovo golub D car, ovako, i ne stavljam ja ponovo 72, vi možete da stavite ponovo 72, ali ne bi bilo baš, ne bi lepo izgledalo ovdje. Onda ja stavljam na 48. I onda tu ovako žutom bojom, na primjer stavim, ovako ćemo, na primjer, evo, zeleno. Stavim tutorial. Uvećam, kao što sam rekao. Uvećam ga. Ovako. Tutorial. Sad. Idemo enter. Pa ću da kucam ovdje tako. I sad idete ovako, povučite skroz nazad i pustite. I naravno tu možete da stavite nešto, ovo sam ja lupio nešto, kako zovem, vi možete tu da dodajete šta god, evo ja ću ovdje isto stisnem enter, možete tako, možete ovako, možete ovako dodajete, na primjer, part 1, da stavite tarabica, pa 1, 2 i tako. I sada idemo dalje, znači, sada se bavimo ovom ovdje pesmom. Možemo da je smanjimo, ali ne možemo da je uveličamo preko svoje dužine. Ona je 14, ja mislim da je dužina pesme negde oko minut 2 minut, ali dobro, to je ono klasično, znači kad uđete u library isto, može da vam piše, evo na primjer, uđem music ovdje i piše vam intro, long, medium, short, full, lag. Gledate, slušate full pesmu, imate intro, long, pola pesme, medium, ono isto slično kao pola pesme, i short, da slušate, i to može da vam posluži kao intro. Isto, sve isto počinje, nema razlike,
evo 26 sekundi, dobro. Traje ovo, znači sad možemo se, ovo zoom pad, to je koliko će da bude zoomirano ovo. Znači možete ovako ga smanjite, da se ne vidi uopšte, da se vidi. I tako, znači to je nešto najprostije, tako da kažemo. Sad idemo na audio. Sad, vidite, kad stisnete na audio imate ovo, možete da povećavate koliko se jače čuje, a možete, nema veze, a možete i da smanjite da se čuje najmanje. Znači, slušajte sad. Znači, bukvalno previše malo. A možete ga povećati ko želi, možda ga povećati normalno. Sad idemo ovo ovde. To je da dodajete efekte, vidite na primjer to. Možete ovako, možete ovo. Na primjer imate istu formu ovako ko hoće. Onda sljedeće. Imate tu raznih. To može da se koristi u nekim delovima videa. I to bi bilo to. U sljedećem klipu ću raditi svoj novi intro. Znači smišljat ćemo sve šta, znači pravit ćemo ovdje ludilo, što bi rekli. To bi bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se u nekom sljedećem, to je bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se u nekom sljedećem.